Nibyo ibi byiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye ndabasuje kandi bahaye ikaze bifurije kugubwa neza aho mu mpande z'isi turi ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 ni Region Info tubahaye ikaze mu rugendo rw'amakuru n'ibiganiro tuza abari mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda Uganda Republika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi bice bigiye bitandukanye cyangwa se mu mpande zigiye zitandukanye. Aka kanya rero tukaba dufashe iya mbere kugira ngo tubagezeho amakuru amaze kuba yamenyekana cyangwa se yajya ahagaragara avuga rero ku mubano hagati y'u Rwanda na Republika Demokarasi ya Kongo, imirwano ndetse n'intambara bikomeje kuba byajya mbere. Unyemerere ube hafi tuze kubigarukaho tureba uko byifashe kugeza kuri ubu ngubu. Amakuru atugeraho aravuga yuko cyangwa se aremeza neza ko ibintu bitifashe neza ndetse bishobora kuba byahindura isura isaha iyo ari yose cyangwa se byafata indi ntera umwanya uwo ari wo wose kubera iki cyangwa se kubw'izihe mpamvu twaba turi gutangaza aya makuru. Mu gihe amaze iminsi humvikana bivugwa n'uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda narwo rwagize icyo ruvuga. Abahagarariye uruhande rw'u Rwanda bagize icyo batangaza kubimaze iminsi bivugwa ndetse bigaragaza ko hari mu by'ukuri umwuka utari mwiza. Ati kuri isi nta bintu byatubuza kurinda imipaka yacu. Ni ku ruhande rw'u Rwanda aho mu by'ukuri Minisitiri Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yagiraga ibyo avuga ku bivugwa ko u Rwanda rushobora kuba rwafatirwa ibihano biturutse ku bijyanye na Repubulika Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rugira icyo ruvuga ndetse n'ibyo ruhakana turaza turabigarukaho twumve icyo u Rwanda rwavuze. Naho kandi kugeza uyu munsi uwitwa Louise Mushikiwabo ngo yabashinje Tshisekedi ko atagishaka guhura nawe. Uyu nguyu akaba uhagarariye umuryango wa Francophonie cyangwa se ibigo bikoresha muri rw'igifaransa ariko uturuka mu Rwanda. Ese ibi byaba byifashe bite? Turaza kureba n'ibindi yagiye atangaza. Mu nyemerere aya makuru tuyagarukaho by'umwihariko turebe uko bimeze. Biraza no kuduha ishusho mu by'ukuri yuko u Rwanda ruri gufata ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse naho ibintu biri kwerekeza dukurikije ibyatangajwe n'ururi ruhande. Tumaze iminsi mu by'ukuri twumva ibitangazwa na Repubulika Demokarasi ya Kongo, twumva ibivugwa cyangwa se ibigarukwaho n'iki gihugu kivuga ko gikomeje guhura n'imbogamizi z'umutekano biturutse ku ruhande mu by'ukuri rw'u Rwanda. Ubwo rero icyo uza gukora cyangwa se icyo bigusaba nuko uza kuza kuba hafi mu by'ukuri ukumva uko byifashe. Tugiye guhera rero ku byavuzwe na Olivier Nduhungirehe ku munsi w'ejo hashize tariki 12 ubwo byari ku wa 4 z'ukwezi kwa kabiri 2026 nibwo amakuru yaje kujya ahagaragara. Ni amakuru yavugaga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ariwe Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko nta bihano bishobora kubuza u Rwanda kurinda imipaka yarwo mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hari umutwe w'iterabwoba uzwi nka FDLR ngo waba ufite umugambi wo kuruhungabanya. Ngo umutwe wa FDLR uri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo waba ufite gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Izo mpamvu rero ngo zituma u Rwanda rudacika intege cyangwa se rukomeza ibikorwa byarwo bigamije kurinda mu by'ukuri cyangwa se gukurikirana ibijyanye n'umutekano. Ibi bikaba bigendera mu mujyo w'ingamba z'ubwirinzi. Mu kiganiro Minisitiri Nduhungirehe yagiranye n'umunyamakuru David Bake uhagarariye radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFA Addis Ababa muri Ethiopia tariki 12 Gashyantare 2026. Uyu Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko ikibazo u Rwanda rufite kuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari uko ikomeje gufasha FDLR. Ngo uku gufasha FDLR gukorwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byavuzwe n'uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe Addis Ababa muri Ethiopia aganira n'ikitangazamakuru RFI. Yavuze ko mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igikomeje gushyigikira uyu mutwe wa FDLR bizakomeza guteza mu by'ukuri ubwumvikane buke hagati y'ibihugu byombi uko ari bibiri, ndetse asobanura neza ko
u Rwanda ruzi kandi rufite amakuru agaragaza ko uyu mutwe utifuriza ineza igihugu cy'u Rwanda. Muri iki kiganiro rero ku munsi w'ejo tariki ya 12 Gashyantare cyagarutse ku mubano hagati y'ibihugu byombi ku mutwe wa FDLR ndetse n'ibikomeje kuvuga ko u Rwanda rwaba rushobora gufatirwa ibihano kugira ngo rukureho ingamba z'ubwirinzi zafashwe, dore ko izi ngamba z'ubwirinzi zafashwe n'uruhande rw'u Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ivuga, si Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine gusa, ahubwo harimo n'imiryango mpuzamahanga ntihwema gusobanura ndetse no kugaragaza yuko ngo ibi byabafitanye isano cyangwa se bifite aho bihuriye kugeza uyu munsi n'ikibazo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite nova izo ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwafashe. Bikaba bisobanurwa ko izo ngamba mu by'ukuri arizo ziri inyuma y'ihungabana ry'umutekano uhari ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muke kugeza uyu munsi. Katwumve uko yavuze. Uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru David uhagarariye radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI Addis Ababa muri Ethiopia tariki 12 Gashyantare 2026 yagize ati mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ikibazo cya FDLR, abajenosideri bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994 basigasiwe bafashwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, binjizwa mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu hasinywe amasezerano y'amahoro ya Washington. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye ko izasenya FDLR, u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi. Ibi ni byavuzwe na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe asobanura ku kibazo kugeza uyu munsi gituma u Rwanda rudakuraho ingamba z'ubwirinzi, ko ari uko Repubulika Demokarasi ya Kongo ifasha FDLR kandi uyu mutwe ufite intego itari nziza ku butegetsi bwa Kigali. Mu ngamba z'ubwirinzi ariko nanone Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko zirimo n'ibikorwa byo gufasha umutwe w'abarwanyi 23, ariko nanone Repubulika Demokarasi ya Kongo ikavuga ko yashyize hanze itangazo ndetse imurika n'ibikorwa byo gutangira gusenya FDLR, bityo ku bw'izo mpamvu hakaba yakurikizwa amategeko yo guhagarika izo ngamba z'ubwirinzi. Minisitiri Nduhungirehe ubwo yagiranaga iki kiganiro rero n'uhagarariye radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, Minisitiri Nduhungirehe yakomeje agira ati bityo rero FDLR ni ikibazo cy'ingenzi kiri mu izingiro ry'amakimbirane kigomba gukemurwa ndetse no kuyasenya nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington abiteganya. U Rwanda ruvuga ko dukurikije ibyavuzwe na Olivier Nduhungirehe, mu gihe ikibazo cy'umutwe wa FDLR cyaba kigejejwe ku musozo cyangwa se cyaba kirangijwe, byaba ngombwa ndetse nta gushidikanya ko nta kindi cyakurikiraho usibye gushyira ku iherezo mu by'ukuri cyangwa se gusoza iki kibazo hagati aho ngaho kiri hagati y'ibihugu byombi. No kuvuga ngo u Rwanda rwemera ko rwakuraho ingamba z'ubwirinzi rwafashe mu gihe umutwe wa FDLR waba ugejejwe ku iherezo. Mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo itarahagarika ibikorwa byo gufasha uyu mutwe ndetse no kwirukana burundu kuri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ukaba ukigaragara nk'utegura ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uru ruhande ruvuga ko kandi rukanatangaza nta gushidikanya ko rutazigera n'umunsi wa rimwe rukora ibikorwa byo gukuraho ingamba z'ubwirinzi. No kuvuga ku ruhande rw'u Rwanda ko ibyo bitazigera bishoboka cyangwa se bikunda. Kugira ngo u Rwanda rubashe gukuraho ingamba z'ubwirinzi, rusaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikintu gikomeye mu by'ukuri Repubulika Demokarasi ya Kongo igomba gukora no gukura ndetse no guhagarika ibikorwa bya FDLR biri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe nibwo yakomeje avuga ko FDLR ari ikibazo cy'ingenzi kiri mu izingiro ry'amakimbirane, bityo icyo kibazo kiramutse gihagaze akeka kandi yizeye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ibibazo byaba birangiye. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe Patrick Muyaya, mbere gato yuko Olivier Nduhungirehe agira ibyo atangaza,
tariki 11 ya Gashyantare yari yatangarije iyi radiyo y'Abafaransa RFI ko u Rwanda ruba rushaka ko intambara yo mu gihugu cyabo ikomeza kubera ko ngo rushaka inyungu z'amabuye y'agaciro y'Abanyekongo. Minisitiri Nduhungirehe yagize ibyo asubiza mu by'ukuri ku byatangajwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku byavuzwe nyine na Patrick Muyaya. Yagize ibyo amusubiza. Muyaya nyine wavuze ko u Rwanda rushaka amabuye y'agaciro ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse ko u Rwanda rukomeje gushaka intambara mu by'ukuri ko ikomeza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo rubashe kubona uko rukomeza kubona ayo mabuye y'agaciro. Minisitiri Nduhungirehe yasubije ko ibyatangajwe na Muyaya ari ibinyoma kandi ko abikora abigambiriye mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gufasha ngo FDLR nyamara yakabaye iyisenya nk'uko yabyemereye i Washington muri Amerika kuva muri Kamena 2025. Ibi Olivier Nduhungirehe nibyo yasubije. Minisitiri Olivier Nduhungirehe nibyo yashubije kuri Patrick Muyaya ku kijyanye mu by'ukuri n'ihagarikwa ry'intambara iri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gusa u Rwanda nubwo ruvuga gutya, hakomeje kumvikana amagambo y'abadiplomate bagiye batandukanye, u Rwanda rusabirwa ko rwahabwa ibihano kubwo gukomeza intambara ndetse n'amakimbirane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kimwe mu byo u Rwanda rugenda ruhakana. Umunyamakuru yabwiye Minisitiri Nduhungirehe ko hari abari gusabira u Rwanda ibihano kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora gufata icyo cyemezo vuba cyane. Amubaza niba adatewe ubwoba n'ibyo bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora gufatira u Rwanda, birimo ibihano ku bukungu, ibihano mu buryo bwa diplomasi ndetse ibihano ku bijyanye na visa, ngendo mpuzamahanga, ibyo inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zigenera u Rwanda mu buryo bwa gisirikare, mu buryo bw'imibereho rusange ndetse n'izindi sekiteri zose. Yabajijwe rero niba mu by'ukuri nta kibazo yaba abifiteho. Hari icyo rero mu by'ukuri yaje kuba asubiza cyangwa se atanga nk'igisubizo kuri iyo ngingo yo kuba u Rwanda rushobora kuba rwafatirwa ibihano. Uyu munyamakuru rero akimara kubwira Minisitiri Nduhungirehe ko hari abari gusabira u Rwanda ibihano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zishobora gufata icyo cyemezo cyangwa se kubizemera, uyu yamusubije agira ati iyaba ibihano byakemura ibibazo bitarangira byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nasinya ejo mu gitondo. Urabizi ko mu 2012 2013 nabwo u Rwanda rwafatiwe ibihano. Ese ibyo byakemuye ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo M23? Oya. Ati intambara yubuye nyuma y'imyaka 8 mu Kwakira 2021. Uyu rero avuga ko atari ku nshuro ya mbere ibihano nk'ibyo byaba bifashwe. Ati kubw'ibyo mu gihe ibihano byafashwe na mbere hose ntibikemure ikibazo, ati ntabwo dukeka ko uyu munsi ari byo byaba bigiye kuba igisubizo kuri bibazo. Atari ko niba bishoboka u Rwanda ruvuga ko mu by'ukuri rudafite impungenge kandi rudatewe impungenge n'ibyo bihano bishobora kuba byafatwa ndetse n'abarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byasubijwe na Olivier Nduhungirehe. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko aho ibihano byaturuka hose bidateze kubuza u Rwanda kurinda imipaka yarwo n'abaturage barwo, kuko rudashobora kwemera ko FDLR isubiza abanyarwanda mu bihe by'icuraburindi banyuzemo mu 1994. Ati kuvuga iyi nkuru y'ibihano nk'aho byakora ibitangaza nta shingiro bifite. Nta bintu muri iyi minsi nta bihano muri iyi si nzima byatubuza kurinda imipaka yacu no gukora ibishoboka kugira ngo abaturage bacu batazongera gusubira mu byo batewe na FDLR mu 1994. Ati rero kubw'izo mpamvu twe nka Leta y'u Rwanda twise tudashidikanya ko ingamba z'ubwirinzi zakomeza mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itemera ibyo dusaba, ari byo guhagarika imikoranire ndetse no kwerekana burundu aba bari muri FDLR. Yagaragarije umunyamakuru ko mu isi buri wese agomba kwikorera umusaraba we
bityo ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gukemura iby'abaturage bayo ihereye mu mizi aho gukomeza kubyegeka ku Rwanda. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse mu mpera z'Ukuboza 2025 igaragaza ko nyuma yo kwemera gusenya FDLR, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaciye mu gikari isezeranya uyu mutwe w'iterabwoba ko itazubahiriza iri sezerano ishingiye ku kuba uyifasha kurwanya AFC 23. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo nayo yaba ishinja gukorana na leta y'u Rwanda. Ibyo rero ni ibyavuzwe na Olivier Nduhungirehe ubwo yarari Addis Ababa muri Ethiopia ku munsi w'ejo aganira n'umunyamakuru David uhagarariye radio RFI, radio mpuzamahanga y'Abafaransa. Ngira ngo murumva rero icyo yatangaje. Hagati aho ngaho mu gutangira aya makuru twabwiye ko tuza kuvuga ku byo Louise Mushikiwabo yavuze. Umunyamabanga mukuru w'icyitwa OEFA Louise Mushikiwabo yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bwaba butishimiye kubona umunyarwandakazi ayoboye umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa kugeza aho perezida w'iki gihugu ngo Felix Antoine Tshisekedi atakifuza ko bahura nk'uko abimushinja. Louise Mushikiwabo yagarutse ku mibanire ye na leta ya Kinshasa nk'umunyamabanga mukuru w'icyitwa OEFA mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique. Umva icyo yavuze rero. Ni ikiganiro kibanze ku cyemezo u Rwanda ruherutse gufata cyo kongera gutanga Mushikiwabo nk'umukandida kuri uyu mwanya muri OEFA. Mushikiwabo yagaragaje ko natorwa hari byinshi yiteguye gukora muri manda ya gatatu, ndetse ashimangira ko ari ibihugu byamaze kugaragaza ko bimushyigikiye nubwo yirinze kuvuga ibyo ari byo. Mushikiwabo azongera guhatanira kuyobora OEFA mu gihe u Rwanda akomokamo rutabanye neza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, kandi ari ibihugu binyamuryango bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ibyo rero bikatekerezwa nk'ibishaka kubangamira mu by'ukuri inyungu za buri ruhande mu gihe ari ikibazo kimeze gutya. Muri iki kiganiro yabajwe niba adafite impungenge ko ibi bihugu bishobora gufata icyemezo cyo kudashyigikira kandidatire ye. Mushikiwabo ati buri matora agira abayarwanya ndetse hari abayakoresha nk'amahirwe yo kugera ku nyungu zabo za politike. Birumvikana iyi kandidatire ntivugwaho rumwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ibyo ntibyatunguranye. Uku kuyirwanya narakubonye, ariko ni bimwe mu bigize umukino. Mu mpera za Mutarama 2026 guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko izatanga umukandida uzahatana na Mushikiwabo kuyobora uyu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Uyu mukandida Mushikiwabo yabajijwe niba iyi ariyo mpamvu adaherutse gusura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi mu munyamuryango mu by'ukuri ku bijyanye no kuba harabayeho kutumvikana, ariko kugeza uyu munsi bivuga ko hari ibisubizo bitegerejwe. Mushikiwabo yabajijwe niba aya makuru ayazi. Mu mpera za Mutarama 2023 guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko izatanga umukandida uzahatana na Mushikiwabo. Uyu Mushikiwabo rero yabajijwe niba aya makuru ayazi. Umva ibyo yasubije ati ni byiza, ibihugu bizabasha kwihitiramo, mubireke bizatore. Mu by'ukuri ntekereza ko guhatana ari byiza kuri OEFA, bizana impinduka mu muryango wacu, ni byiza. Njye nta gihugu mfite kuri kandidatire ndetse n'aya matora. Ikindi Mushikiwabo yabajijweho ni umubano afitanye na leta ya Kinshasa mu gihe u Rwanda akomokamo rutabanye neza n'iki gihugu. Yavuze ko yagize ati ntabwo ari ibanga kuba umunyarwanda ayoboye umuryango nka OEFA, ntabwo ari ibintu bishimisha abayobozi ba Kongo kandi ntacyo bintwaye. Felix Tshisekedi ni umwe mu bakuru b'ibihugu bigize umuryango ba mbere nagendereye ubwo nari ngeze muri OEFA. Nyuma twahuye inshuro nyinshi i Paris, Addis Ababa ndetse na Washington. Yakomeje avuga ko byagezaho kuri ubu atagishaka ko bahura. Mushikiwabo yabajijwe niba iyi ariyo mpamvu adaherutse gusura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi iri mu banyamuryango. Yavuze ko impamvu adasura iki gihugu ari uko nta butumire ahabwa.
ati kuba adahabwa rero ubutumire bimuha uburenganzira bwo kuba mu by'ukuri adaheruka kugisura. Ati ni ukubera ko ubutegetsi bwa Kinshasa butantumira, abanyekongo nibantumira nzajyayo. Nzi uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ingenzi ku muryango wacu ndetse ni kimwe mu bihugu byungukira cyane muri gahunda zishyirwa mu bikorwa n'uyu muryango mu bijyanye n'ingengo y'imari igenerwa uburezi, umuco, amahoro no guteza imbere uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Umuryango Panzi uyoborwa na Denis Mukwege washinzwe 2020 nk'imwe muri gahunda zigize umushinga la Francophonie avec Alain. Kubw'ibyo mfata Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umunyamuryango w'ingenzi ugomba kugira uburenganzira ndetse n'ijambo mu muryango, ariko ibihugu biramutse bivanze ibibazo bifitanye n'ibindi mu mikorere y'imiryango ihuza ibihugu ntaho twagera. Uyu Louise Mushikiwabo agaragaza ko ikibazo kiri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidakwiye gushyirwa mu muryango mpuzamahanga ayoboye w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa kugeza uyu munsi.